ushinzwe imikino kuko twahuye n'uko ushinzwe imikino twashatse widondore abafana nk'uko bihagaze. Murakoze cyane. Mazina ni Pasiteri Kabugisi Ndayisaba, sanzwe ndi mu buzima busanzwe, ndi umukozi w'Imana ariko ndi n'umutoza atavyegiye Mahama w'umwuga. Ntabwo ntoza Mahama gusa, ntoza ikipe imwe mu cyiciro cya mbere umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ariko sanzwe ndi munzi mba Mahama. Kubona uru rukino urutsinze wari uyirushije, ni iki wabonye wowe wabarushije? Ikipe twakinye nayo irabizi gukina kandi ikipe nziza, ariko nayirushije ikintu bita ambulance cyangwa se ishaka. Ari mfite ishaka ryinshi kuko twatangiye batugaya cyane ko ataho tuzogera, ariko ndakeka uyu munsi amajambo cyangwa se amagambo mu Kinyarwanda yashize ivuga. Hari ikintu twigeze kubona bimwe mu barefa abafana bavuga ngo hari ukuntu ngo umurefa yagiye yibira ekipe imwe akareka iyindi. Ese ibyo nawe bivuga? Murakoze cyane. Birababaje cyane kubona abasifuzi basifura mu cyiciro cya mbere. Uyu musifuzi bita Patrick ntabwo ari ubwa mbere duhuye asifura Mahama, hano ubwo ari ubwa mbere duhuye asifurira imikino hano mu Rwanda. Yambabaje cyane. Igice cya mbere agikinishije iminota 40. Umusifuzi ari karifiye, twakinye igice cya mbere ndagitsinda ibitego 2-0 iminota 40. Ngize nk'uko mu gice cya kabiri tugikinye isaha n'iminota 4 n'ubu kronometre iracyari. Mwibaza iyo minota yatakaye ryari? Ni gute umusifuzi mukuru nk'uri ashobora igice cya kabiri gukinisha isaha n'iminota 4 atamwanya n'umwe watakaye? Byambabaje cyane. Byagaragaye ko umusifuzi yarahengamiye ku ruhande rwa Kigeme, ariko n'amakuru y'abamotari yakarabivuga ko ari akantu bari bamukandiye akanyenyeri, ariko sindabihagarara. Nkawe nk'umutoza ukimara kubona iyo mpamvu yose y'ukuntu bashobora kuba bariko barabugamira ahantu hamwe, ntabwo wacitse kimwe canke ngo ucike intege? Niye tekinike wakoresheje kugira ngo uwo mukino ubashe kuwusoza neza? Mbanzi neza yuko mbarobitire mu kibuga n'umwami, kandi umwami ngo ntagirira inkota gusa, niko Bibiliya ivuga, ntayitwarira ubusa. Iyo afise iriya sifure akagira kato jaune na rouge, ashobora kuguha kato rouge akaguha kato jaune akaguca intege. Kene byigeze binca intege kuko icyo naharanira nari namaze kukironka. Nari nagerageje kujera iminota yanje, kandi murabona yuko mu gice cya kabiri yagerageje gushakira ekipe adverse akayihereza penalty itariyo. Ndazi amafasha amashusho mufata amavideo muragerageje kubireba mugasesengura, mubona neza ko uriya musifuzi arahenda, ariko je ntabwo byaciye. Tugana kuri finale, urabona ko abakinnyi bawe beza baguhaye umwanzuro kugera kuri finale. Niye nteguro ugiye gutegura cyane, niwe mwanzuro ugiye gufata? Iyi straight tubonye none ahantu ugiye gukomeza cyane ugiye hari akantu ugiye guhindura? Cyatumye ntsinda ejo ni systeme doje no kuganiriza abakinnyi cyane. Abakinnyi banje bari motive, ubuyobozi bw'inkambi buradushigikiye, ubuyobozi bwa Mama burabudushigikiye. Twebwe dutanga ibyo dufise nk'abakinnyi, nkatanga ibyo mfise nk'umutoza, kandi ibyo nabahaye byo mu nteguro ibyo bariko batanga ushikano. Nabwo ngo twabanza gushimira bamwe mu bakinnyi kuri baba bazanye intsinzi, tugashimira nako cyakubwo nabo bahaye ubumenyi. Ako hari ikintu kimwe nabwo ngo tuganya ino finale, ni kihe kintu wasaba abantu baba baroganije ino mikino? Ikintu wasaba ukuntu baroganije ino mikino, wenda bivanye n'abakinnyi ukuntu wabategura, hari ibintu waba ukeneye bimwe mu gutegura abakinnyi? Birakenewe byinshi cyane kuko Mahama hari amakipe menshi, hari n'abakinnyi beza, harakenewe ibikoresho. Twakoreye
twateguye imipira mikeya cyane kandi iyo turiko turategura aya ma interika bisaba ko dutegura dufise ibikoresho bikwiye bigendanye no gutegura abakinnyi ariko mu buryo buke dufise twarakoresheje ari nayo mpamvu mubona umusaruro mwiza uriko uraboneka. navuga ngo ama ekipe ya Mahama navuga ngo ntamwe nk'abatoza ni uruhe ruhare mukora kugira ngo ndaceka iyi mumaze gutsinda Kijeme inshuro zirenga 4 kuki mutagira n'ubwoba canke kuki hari ukuntu mapugura abakinnyi higa canke abakinnyi n'abandi mwamwaritoreje ku mpano yakoze cyane aba bakinnyi bonda turiko turakinisha uyu munsi abenshi abo twatangiranye bagiye basaza bakavamo ariko uyu munsi abakinnyi dufise turiko turakoresha kuva tugeze hano 2015 twatangiye kubategura gushika n'uno munsi urabona yuko ari misore ibushitse rero abo turiko turakoresha nta mukinnyi ava hanze abakinnyi bose turiko turabakoresha n'ab'Imahama n'abana b'Imahama harimo abakongomani harimo n'abarundi abasudani si benshi cyane ariko uko tuba ngaha mu nkambi turi ingero zose bose twagiye tubategura neza tudukinisha nuvuga ngo abakongomani abarundi abasudani n'uwundi wese aba muri inkambi yaba Libya yaba Eritrea ahari afise iyo mpano turamukoresha ntabwo tuvangura bose bari bavanze kandi twagiye tubategura neza.